anay katuzopoy Navam karara zinta nahi in lang apa sa ko hingted therang kisian hiloham ipiding ako kay komnong long para ko ita ko bleki nong kisuham oh my god kalay na ba ozong la Hello guys try chi ko unboxing ga abolute ipi hamiti le in lang apa sa ko bita zong ha ngari athu ui zo si khwan ha ventile abananga go sa go ipi ham kon my mommy thank you so much my love thank you so much my family chi ko anto now he mi ako ni thumni li ham khala lule ke ako almost 1 month nang ko galu ren telana ipiji ham ke hela kwa so sam lo corner te ho ai banga ko zong la ho ko phrase is ai chala ya hi ka gin chat talo na bu chu so bal tan tel ko zong lam zo se ko mun gam ding ko gin chat so let's quickly check out and asonga ko ipi man ti kan best adi ni ho ve I'm so excited oh my god crying right now you can see chala ya hi ka zong ha zo se ko bona khoi ti do tan bo na kho in langa tam tang ke thorin tel na chi za kho ka den vom kara ajing zong ha kho nei vet pi taw vini guys god oh my god today I'm going to do unboxing I already do unboxing but I still need to do so many things is there so stay tuned guys neveu vin lang ipi hung ham ti pa zo kan vet sa de ni in langa pa sa khong ke thode he oh my god what is all this yeah oh my god oh shit hello neveu vin lang oh my god oh si ho so tag nga na guys aji to hindi set na hindi set ho almost 1 month I wait for this parcel and then it's like manipula pa sang ke thorentin le ita ko manipula pa sa ko Mizoram gatungin Mizoram ako ni somba ko gaum na ipian bol ta sang ke hello sila ti za ko kazong zala o si ho ita ko black ki sugam na abana kon guys kala abana ko ni som nang nga lang ko Mizoram ako gakitang den intelo si zo pa sa ko o ta ko ansen ki ron tela kon Koreal ho ni ta ko state zo sia ko ta ko ati sa le ti sa le le na ta ko ti sa le le zo ta he me ka hunin tela na che sunga ko nga khago ipipim mom ti pa cho nga go ho sa go ho ka la no min tela kon unboxing bol ta ko ma ko kan ye khay hin guys oh my god I'm so disappointed with this courier service it spoiled all my vegetable yeah oh my god anyway I'm going to show you everything but the best part is here guys zongha ko kin zongha pa ko ki khan hila zang khon kin thei ta hila zong le tra he ichi ko lai kan koi ngai he na guys oh shit I'm going to open this my magic box wow oh my god malchapom Maltapom. I can literally smell yeah. Oh my god. And then we have more pink chili here. We have oh my god, 2 pink chili. And then what is this? Wow, uncome to hin guys. Chihi. Oh my god. Malchapom hina in lang ako mantam bale cho notice so ba ko ki cho jeng tala. I used to buy everything from notice so it's so expensive, yeah. It's better to take from home. Hati lo bang na. Oh my god. Chipa ko oh my god OMG oh my god good to how ko oh my god this is oh my god oh I can smell it yes guys oh my god and then the best part oh my god ngago ye chi ngago oh my god it's a dry fish guys oh my god not the fermented fish one oh my god dam nga hoy oh I'm seeing oh my god lagi pa ba bese oh my god ang tampo dan ko na bet bitaw binage ko atam dan ko kan bet sa din ho guys
จิคูงะโกคัวเห็นว่าจิซาคัวกันนูคนอินจอนตินละคน so thank you so much mommy oh my god I'm so happy yeah I want to cry now ตำบัดเบเซ I literally like feel crying now as you can see my mommy is sending me all these amazing stuff งะโกโฮจิซาคนเซียนกะเดียนเกจีซานทำขัดเห็นเตกะเดียนโอปะไก thank you so much mommy นี่ล่ะละคนมีอากันกี่คนที่เห็นจิโคอ้าวเห็นแล้วเด้เห็นแล้วเด้ Oh my god, this one. So, chiho akoy koy nakan koy keda ban next let's go. Oh my god. Ipiam khat aname sago ham ay lole. Oh. Oh, joy bung. Oh my god. Ay. Oh my god, so fair. I feel so special this one, guys. Anh cầm thủ. Oh my god. You can see guys. Oh my god, si Zhang Ho ka de mini red sai pan ta ke lo lo ha chang ho. So la ko la ho ke khat thai la. Chi ho. Oh my god, anh cầm thủ, anh cầm thủ. Anam Zhang mong Zhang here very very authentic, very very smelling and very very original. Oh, I'm so oh my god. Oh, tam ta ji ni kha chula. Oh my god. Chi ho pi ha mi ti ki le khon. This is guys. What is this? Yeah, what is this behavior? Chi hui le. Chi la ya ho ipi da aki. Oh my god, hong lo do, hong lo do, hong lo do, hong lo do. Hong lo do, hong lo do. Chi ho, chi ho. Chi la ya hina cha soi bum ho ko biti se dan. Dai bung ho cha so dai bung ho ko I 做怕了 คนที่se di ham就是อันเนียนเนียงนงไทยตุยเล่าหน่อยอันนำจังงมเบลจิโคอินลังามงเห็น guys อินลังาโคกิติวังโค original ชัดโคทิ้งหางาเห็นจิ oh my god อันนำโคโอเคโอเค oh my god oh my god จิโคมินปิดตะเลย oh my god กติวังโค oh my god มินก็เฮ็ดตะเราจิโคมินปิหาม Bekan tu izana ichiko agopa ho. Oh guys, we have one more product. Oh my god, what is this, yeah? What is this? Let's see. Oh my god, I'm so excited. Oh my god, Satu. Oh my god. Oh my god, Tumzian kanu konna Tumzian chalai Tumzian and tha. Thank you so much, mommy, once again. Oh my god, I feel like crying, yeah. Oh my god, malchapo mangko Tumzian, bom Tumzian khoi happy na. Oh my god, chui piketa. Oh my god, so many things, yeah. Let's quickly check it over here. Oh my god, what is this? Oh my god, it's a sweet, yeah. It's a sweet. Chini khala hen na. Chini khal. And then what is it? This will be the final piece which I received for today. Okay, guys. Okay. Oh shit. I'm speechless now. Oh my god. Panay go. Panay no. Panay. Oh my god. Tamtay het pikit. Thank you so much, mommy. And my family. Oh my god, pasiti zaza ko o pakai ti plastic dim sera ko kanun ni het pi ya ban le kon chi panai no to kon. Oh my god, I'm so excited. Oh my god, I can't express what I'm feeling right now. I'm so emotional at the same time. This is how my family, oh my god, they used to run here and there to collect all this piece. Yeah. So excited. Oh my god.
I'm so emotional right now. I miss them so much. Almost 3 years. Kum thum lang ay dyan na imacha. In lang ko ka miss. Kara azinga hinay bang ako. There is some condition which I can't go at hometown because right now I'm focused on my career. So ka career la hi ka focus ja ako tu chana ko lai kom den la hin. So in next month or next year I'm hoping to see them. In ako ka chi may the na. In lang ako in taas sa auto bana ko lam ka ko in kisan tin la kon ka ko wa pasa ko lam ka ko kayo no ba ka ko wa ko la ka uti na in pia ko ka mauno to ka ho min tin in phailam ka lang ako hile ka u ka ti sedam ka u ho ka u pa ho ka unu ho ka nu ho na ka naw pa ho ko lam ka ko in asa zain tin la to ngom ko in tha pang ko mi dinga ko ma sa hi hile jang na ka ho dinga ko sana ta bang hin jong ko na ki sa zona na intin la jang ka mukha na I'm so excited to meet them next year and then the best part is what I all receive chi jang ho ta agot bi mga ko sunga atang ho ko kan ye te dia free ko khat ta ka chi sa lo ne oh my god I'm so excited thank you so much mommy I'm going to show you and then I have to see ma see ko lai kon kan first of all Salaya ka cho pa ho nga pa ho kan ko ka din na ang aji cho nga pa ho ai lo le jina mi la ho kan ha ki go cho kan ha ta di okay guys kan de pe din hi ove it will be a long video but I'm so excited ni chang hina chang hi mi la ka ha di cho guys mi la kan ha ding ni vet pe ven lang chi hui le ka ru ma hin chilang ho ka chak sang na chlai ho ta video ka sim na ko hi le na ka lai do men chen video ka sim na ko ina ka dining table neo cha ti tau te chai hi langa ko hong a hin na so I'm so excited chai hi guys jana hi to kon lai jama ki suji ta kon na chi ho kan sop de hen so I'm going to watch this one and then I'm going to put in chama laya ko alu to ipipi ka hal ham na ke het lo chi sunga ko chi panai no pa ho kan ha de hen I'm so excited I'm so happy Bangalore la hi khar khon ipina bola nan tion te la khona ke hi na ka to hin na mi dang ho nei lo ha sa te ke ja kho bu ya hong ma to khon na to nga ka chia he aban la khon na tukan la ipiti tam na business la ipiti tam ti imazo si kho akitai tang ei ta na he si ho story hong kho content na kho tukan ka siba business ka bola athi ham ipi ham na ipiti ham ti hong kho hen num ho ding a kho guys video kan sip the hin hen num na ne la khon na hin comment oven lang aban la khon comment la khon iti dana khon salon na dan ha na business na dan ha kho wala nga na to nga na chi ham ti hong kho tam ta lungge question za za dangom de hin na cho kho nang question the yo hin aban la Bangalore la kho ipina na to am ti pang kho Bangalore la kho ipina na to am ti hong kho na lungge lo ba de hin so hong kho na to na hong kho kan say de hin next video phala guys ichi video hina it's very special okay hi YouTube jang ho ka bozi ta lo hi ta cho ipizam ti la khon phat mo ga na phat a ki nei no na ka a ko imot jang imot phila gam pa ma ki he mun na di phat jang ho ki nei di lo he na guys ta ka me hon to kon kan khaya he silaya ho oh my god I'm so excited anam ko oh my god I really love it yeah I'm so hungry now okay taho mela ko taho kan sit de hen chu zo phala ko salaya ko me na sa an kunya hi an kam to kon tomato alu to kon da dil khat them khat akanga thing hang pa me tabanga ko ka ho na hin na chi hi azol phala kan ne ke de chi ko ama ko taho ama samana ki hon din to hi ai ho hi he ta hi chi ke don tin le chi ho hi le ke kahitan tlang ko ka bedroom hin na proper house tour hong ko avenu nom khaw le kon house tour hin boru venti kon Instagram ilo la message comment kon save ven lang guys cha he kai ma zo si khu kan gol tub de ahita soy bom mal sa po Kingsley oh my
I'm so emotional. In lang ho kakipa balbese. Oh my god. Thank you so much, mommy. Love you.